Ubak Sanbor Shulai, Menteri Sorkar bad MLA ke South Shillong, ulaong ba ke pisa, ha South Shillong kam treikam, nama ruong kat baki kertong kidang ai pisa, kata kidang rem, Henry Yeladi upen pa bo umju ai pisa, bad utia hadu prabaje, udang tamkai hinyau pra hajar vote. Yakin iu loong haba ai jingkren haga jengalang sam scheme yakinong rep risniang bad rimasi ha State Convention Center Shillong haga singi thok ding. Haba ai ku blai Christmas but snem thumai ulekin tuwi ki pai ba bakin kala thia kala dem no ban thau thumai la de nadu usnem arajar ar fu ar but ban kala no ru ban jet ye kinong wi kmat number day ki pai ba ki ba thau ye ka sarkar kat bo bilang ai bos piknik bilang rem election bilang dubur kat ang ai bos nang ai jar ai do nang dubur desi be do bisa na bo ai pra ba jeng latia ngajop yo aja ya kare ru ga ka do lu sun mai umar di kela ni de berselam ka surga ma ta mapi government is of the people, for the people and by the people. Then you have to change in the new year of 2022. Change now. Kelang, terbut, kelang, treikam, kelang, treikam, punya tuan punya bisnis kan keraibi. Tapi bayar pateng saja pergi ujungi. The time has right that we have to eradicate. Jangan getting ya bisnis ya tung ya kurang. Jadi itu karena haru mentar di lorong ba kilong kumigyo magajar ka tibaritan latan pula kau bitan tu lipat yo do bengali dula ora senam bengali masen tebo dabar tu tulen wit do tulang umbang di senam bengali kuat senam kasih kata di raibi Pramu ikan yang dengan kalah, mending beliau nak kerja habis ni, dia punya tung ya so. Mereka tu hui tu, malam mana, ihor kok suki kaya kata mungkin di beliau, bayi iwe, dan buat ini usul tu, mending beliau niat syariat. Jangan mungkin sebelum tiba bahas yang kerap lagi. Tadi dia boleh juga cerita hui people, boleh. Thank you,